Muri Sudani abigaragambya bagiye kwifatanya mu masengesho yo kuri uyu wa gatanu ku cyicaro gikuru cya gisirikare mu murwa mukuru Khartoum. Niho bamaze igihe bicaye basaba guverinoma y'inzibacyuho yayoborwa n'abasivili. Muri Mali abantu barenga 15 barapfuye mu murwa mukuru Bamako kubera imyuzure irimo gukwirakwira mu karere ka Sahel muri ibi bihe by'imvura. Naho muri Malawi umuyobozi w'ishyirahamwe ry'abanyamweru yavuze ko bikenewe kurushaho kubarinda. Ni mu gihe bafite ubwoba bw'imigenzo y'ubwicanyi mbere y'amatora azaba mu kwezi gutaha mu gihugu hose. Umuryango urengera uburenganzira bwa muntu muri Liberia no hanze y'igihugu wasabye ko hashyirwaho urukiko rwo kuburanisha ibyaha by'intambara abagize uruhare mu ihohoterwa ry'ikiremwa muntu mu bushyamirane bwabaye mu gihugu kuva mu 1986 kugeza muri 1996 no mu 1999 kugeza mu mwaka wa 2003. Naho muri Nijeriya barwiyemezamirimo bagiye gushakira amafaranga mu bagabo baharaye gutereka ubwanwa babagurishaho amavuta akuza imisatsi.